Agi-agi orang jikan malaikat je hana ikut gegap je. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut drone na murtad urang inang bersama tanyangan malaikat. Nyo sang menurut tebakan tuan perkara video mudawalinya. Video mudawali iaitu yang gekun mudawalinya malaikat lah. Yang pertama sekali ulun tuan hana lun turi secara langsung mudawali dan hana lun tusau rinang yang pegahabanyan. Cuman ke perkara je kemurtad dengan hana yang pertama sekali dile payah tatanya yang langsung ile nibak kakak ayam mariatnya. Tujuan dan makna giakeun mudawalinya malaikat. Pekeh dia berkeyakinan atau beretikat kakaknya bahawa mudawali malaikat, ataupun kena pegah bagdanya bahawa mudawalinya lagi malaikat. Dalam arti kata mudawali hana kegegop kan, hana caci maki gop dan lain sebagainya. Ya menankan hai selapih pandang lelun tuan hana lung kala dalam video-video temena yang gasa-gasa dari mudawali, baik mencaci memaki dan lain sebagainya kurang lain kan. Mungkin daripada keterbatasan beliau yang nabila Allah yang mungkin merupakan salah sabuh ra'uah terhindarnya dosa-dosa nibak lidah. Kemudian selapih pandang nalun kalan video mudawalinya lagi orangnya nalun kalan mengganding-ganding ngaurinang, bahkan video jitingku oleh urinang yan pun lun tuan hana talun je pegahabat dikarenakan kadang yan promoh Mia secara hukum boleh, tetapi secara umum yan hana layak cik. Walau promoh kedih di hana boleh dak tinggu-tinggu tiap pada media. Ya menan. Jadi ke masalah murtad menan bau lun tuan. Jadi han lun jit pegah berangkau masalah murtad takut salah rodo teman-teman. Jadi nyan payah tanya balik kepada kakak yang mengucapkan mudawali malaikat. Ya, dan katanya